Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Kivu News Official TV, channel yanyu mukunda cyane bagezaho amakuru 5 kuri 5. Kuri uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro Manzi Willy, umuyobozi wa M23 muri diaspora, yagiranye n'ikinyamakuru cyo muri South Africa, ndetse cyabaye ikiganiro cyiza cyane. Twagira ngo kiri mu rurimi rw'icyongereza, turagira ngo tukibagezeho mu gikurikirane mu rurimi tukibasobanurira mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo mwumve akazi uyu mugabo arimo arakora. Reka tumukurikirane. Starting basically with the colonial eras when the European decided. Aha wiraragira ati ubwo Burayi bwafataga umwanzuro wo kwigabanya Afurika, twebwe nk'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda twasigaye ku gice cya Kongo. Ati kandi niyo mpamvu mubonaho twese turwanira nka M23 hari mu mazina y'ikinyarwanda, yaba imisozi cyangwa se uturere tuhagize. So when we left on the side of Congo during independence. Ahangaha Manzi nanone aragira ati twasigaye ku gice cya Kongo, kandi igihe cya independence 1960 itegeko nshinga ryaravuga ngo abantu bose independence yasanze mu gihugu bose n'abakongomani. You can see in history where Kinyarwanda speakers have been yarimo atubwira yuko abandi twagiye tugenda dufatwa nabi, yaba abahutu cyangwa abatutsi. Ati kandi ibi bintu mbabwira biri no mu gitabo cya konsili y'Abanyamerika. ahangaha arongera atubwira ati hari ikibazo cy'ubutaka. Ahangaha arongera atubwira ngo abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batubwiye n'igihugu mu 1972. Hari n'indi nama yabayeho yitwa Conference Souveraine, abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahezwa muri iyo nama. Sorry, hano muramwihanganira, witwa Habyarimana yari perezida w'u Rwanda, yahanze icyo bita Maghreb. Yari abantu bitwaje intwaro. Igihe hageze 1994 Mobutu yakiriye, ariwe perezida wa Kongo, yakiriye abantu bari bamaze gukora jenoside mu Rwanda. Bageze muri Kongo, amaze kubakira n'intwaro zabo, bakomeza kudukora jenoside nk'abakongomani b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kugeza icyo gihe 1994 kugeza ubu turi mu gihugu cyacu. Igihe habaga jenoside mu Rwanda, hariho agace aba MONUSCO cyangwa se abahagarariye UN bise zone turquoise. On the side of Congo. This is when we left Congo. Until today we are still refugees. Bare abantu bitwa interahamwe bishe abatutsi mu Rwanda, baraje bagera muri Congo bakorana na guverinoma ya Congo. Ubu ngubu bakaba bitwa FDLR. There is something called zone turquoise, and this is a French government that protected the government of genocide. Ariko bari bamaze kubohoza leta y'u Rwanda, bari bifuza ko abo bantu bagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. François Kuruwango nawe uyoboye zone turquoise. Ubu ngubu niwe sekreteri uyoboye MONUSCO muri Congo. Rero nta mpamvu atakorana n'aba FDLR, kandi agakomeza no kwica abaturage bacu. Not only that, but even the guy who used to be coordinating all that is urimo ratubwira ko aba bantu b'Kinshasa barimo kubangira ubwene gihugu bwa Kongo. The secretary of ariko iyo perezida Gisegeti, umunsi Gisegeti perezida yiyamamazaga, navuganye nawe, Gisegeti yemeye ko agiye guhuza abakongomani bose. Now you are saying those in Kinshasa, atariko namwe mwemeye ko mwemera, none mwatubwira impamvu mutagihuza nawe. Gisegeti yatangiye neza. When President Tshisekedi was campaigning,
ati ariko gisegeti yatangiye neza kandi nako twohereje gurupe yacu imara y'amezi 18 kandi twari twemeranyije yuko agiye kudufasha ariko nyuma y'amezi 18 bamaze kugaruka yemera ko ajya kohereza logistique team cyangwa se abantu kudufasha kudutwara mu ndege cyangwa mu modoka ariko ntago yigeze yongera kuza kutureba ahubwo yaje kuturasa. Our team went in Kinshasa to support him. They were in Kinshasa for 14 months. atareka kugira ngo azatware abasirikare bacu ngo batware aho bakagombye kujya ngo bagare umutekano mu gihugu ahubwo yatangiye kuza kuturasa. So when he decided to go look for the logistics, ariko ni gute M23 yatangiye guhangana n'ingabo za South Africa bigatuma dutakaza abasirikare 13? Wasobanurira iyo mpamvu? Ndagushimiye cyane Uniweri. M23 nibwo yageze yataka abasirikare ba Afurika y'Epfo. Why did M23 engage abasirikare ba South Africa baraje ariko tuzi neza ko muri mu itegeko nshinga rya South Africa ko nta gihe bazigera bajya mu ntambara mu gihe umupaka w'igihugu cyabo utatewe. ariko iki cyo kibazo turimo twebwe turi abakongomani kandi dushaka kubaho. tumaze imyaka 30 mu nkambi turi kuza ngo turwane turebe ko twabaho kuko igihugu cyacu cyaratwanze. Mandela na Thabo Mbeki bose babivuzeho kandi abo bose nababaye ba perezida ba South Africa. Ikibazo dufite muri Congo, nibaza impamvu kuki perezida wa South Africa ajya kuvuga ikibazo cyo muri Ukraine cyakajya muri Gaza akajya kubaza impamvu abaturage babo barengana ariko iwacu yaza akaza turwana. Ntabwo nshobora kumva neza ikibazo cyo muri Afurika ariko turi ku bimetero bigufi gute bataza kudufasha mu kibazo nk'abantu bahuye na apartheid. Yakagombye kuza South Africa yumvisha leta ya Kongo akarengane dufite kuko nitwe mu bantu batuye muri Afurika dufite akarengane k'imyaka myinshi. In Gaza, I do not understand. We have all this issues. Ati yaba ahantu turi mu maraso no mu gihe akarere turimo niko kari hafi kagatumye uyu mugabo wa South Africa aza kudufasha. Ariko twebwe umunsi twaje kugira ngo turebe uburyo twabona Goma ingabo zanyu za South Africa zaje kurwana nako duhanganye kandi ntabwo urusasu rureba uyu n'uyu cyangwa n'uyu. Kandi nawe nk'uko ubizi ntabwo abasirikare ba South Africa baje muri Congo baje gushaka amahoro ahubwo baje guhangana na M23. South African soldiers engaged in fighting. As you know, bullets do not have eyes. Nukuvuga ngo ingabo za South Africa ziri kurwana zifatanyije n'abazarendo zigafatanya na FDLR zigafatanya na leta ya Congo. They did not come to peace mission. Ariko nawe ndabizi neza ko ubizi kubaho waba uri mu gihugu cyawe ariko ukaba udafite ubwene gihugu hamwe nk'abanya South Africa nimwe mu bizi cyari murabyumva kuturusha. Any fighting along with the FDLR, with any Wazalendo, and any mercenary. South African that just came out of. Ati ntabwo nizera neza ko abasirikare ba South Africa baje hano baje ku nyungu z'igihugu ahubwo baje ku nyungu z'umuntu ku giti cye. Ati rero kugeza kuri uno munota ntabwo twari kuri abasirikare ba South Africa ngo batahe kuko ntabwo dufite ikibuga cy'indege giye gukora. Mwasaba leta y'u Rwanda bagaca mu gihugu cy'u Rwanda bagakomeza bakaza iwanyu. Ati twebwe ntabwo twataka South Africa kuko twatatse Goma ni igihugu cyacu mu butaka bw'ababyeyi bacu. Ati Goma ntabwo ari Soweto.
which is Goma ni ubutaka bwacu bw'abasogokuruza bacu, ntabwo ari Soweto cyangwa Pretoria. Nta nubwo twize twataka abasirikare ba South Africa. Ariko umuntu n'ubu ugiye kwidefanda akaza kwataka, ntabwo warindira ngo upfe nawe urirwanaho. Ntabwo twe twaje i Goma tuje gushaka aba South Africa, ahubwo tuje gushaka duhanganye n'umwanzi wacu ariyo guverinoma. Ariko icyo twebwe dushaka ni ukugira ngo tubeho tugire igihugu, tugire n'ubwenegihugu. Ariko bariya bamesenere baje kurwanya, bamwe muri bo bagize ibibazo, bamwe barapfa abandi barakomereka, ariko twarabafasha turakomereza. Ese witeguye gufasha aba South Africa kugira ngo bave muri icyo gihugu nk'abantu bakomeretse n'abantu bapfuye? Ati imiryango y'abantu yabo muri South Africa bafite ikibazo. Ati nanjye nifatanyije n'imiryango yabo. Kugeza kuri uno munota nanjye mbabajwe nuko hari bamwe mu banya South Africa babuze bene wabo. Rero ntabwo South Africa yohereje abasirikare babo baje muri Congo ngo bakorere gisegeti umutita ku baturage be. Ndakubwiza ukuri yuko umubyeyi wanjye umbyara mama ari mu nkambi mu myaka 30 ishize. Gisegeti ubu ngubu ari kwica abaturage bacu, arimo arafata ubukungu bw'igihugu bwose akaburya, akabukoresha ibyo ashaka akabwinezezamo. Kubwo twemereye abasirikare ba South Africa kubaha inzira bakagenda aho baca hose nta kibazo. Ariko i Goma ubu ngubu umupaka urafunze, ikirere kirafunze n'amazi arafunze. Ariko abasirikare ba South Africa babuze bene wabo muri Congo, twifatanyije nabo, ariko nta yandi mahitamo. Ariko batwemereye baca mu gihugu cy'u Rwanda mu kohereza indege zikabatwara. Ariko twifatanyije n'imiryango y'ababuze ababo muri iki kibazo cyacu cya Congo. Ariko kurwana kugira ngo tubeho. Abantu benshi barimo bavuga yuko muri gufashwa na Perezida Kagame, ariko nkamwe kuko nta basirikare bangahe mufite aho ngaho muri mu Rwanda. Ndabizi neza yuko mutari bunyizere kuko ababivuga biyizera ubwabo. Nta musirikare n'umwe w'igihugu cy'u Rwanda dufite mu basirikare bacu. Ariko barimo batangazwa n'ibintu turimo dukora. Ni gute dufata umujyi tutica umuturage n'umwe? Kandi aka kantu ni akantu barimo batangarirwa nabo. I don't know if they will trust me because they tend to trust themselves. That's what I have seen. I have never seen Rwandan soldiers in our soil. Ati ariko yabanje kumubaza ati mbese mukura imbunda cyangwa ibikoresho byanyu heza. Aturetse ibyo twafatiye i Goma, naho handi hariho hose dufata kwambura ibikoresho gisirikare cyangwa akabyo dukoresha. You should know this, Sophia. I believe you should. You know. Ariko iyo baje twatse leta ya Kongo ibikoresho tukabikoresha, bavuga yuko izo mbaraga atari zacu ahubwo ari zo Rwanda. We got even a Sukhoi they used to use to shoot our population. So urabizi neza leta ya Kongo yahawe igihano cyo kutemererwa kugura intwaro mu ruhando mpuzamahanga bitewe nuko intwaro zose bagura zijya mu maboko y'inyeshyamba. So this should not be in any way. People would say, "Oh, this is Rwanda because they have weapons." Because ariko iki kintu nshaka kukubwira ko Kongo ari ishyamba, ni igihugu kitabaho ko nta nubwo kibaho n'iki. You know that they sanctioned the Congolese government because every arms they will buy will end up in hands of armed group
that are working ati now ko with mwafashe the umujyi wa Goma Congolese turemezwa n'iki I yuko do mugiye not kuyobora icyo understand gihugu why mu buryo African bwemewe people n'amategeko do not follow news from their continent, but Congo is a jungle. atari ko Is a ejo place twagize where rules of law does space not, cyangwa ikiganiro kuri it doesn't X exist. How are you going to, if you have hari not captured umuntu w'umuanaliste certain cyangwa parts se of the umucukumbuzi DRC, how are you Umunyamerika. going to ensure that there is law and order? Because you are yahamije saying ko 130% yajya mu bice M23 iyobora kuruta uko yajya mu gice leta ya Kongo iyobora. Even we had a space yesterday and ntabwo twebwe twafata igihugu ngo dukore ibyo abanzi bacu bakoraga, ahubwo twe tuzakora ibyiza kurusha ibyo abanzi bacu bakoraga. dushaka ko abaturage bacu bakora ubucuruzi mu mahoro. nta kintu na kimwe igihugu gikeneye kiriho, nta guverinema, nta mutekano, nta bukungu, nta mibereho y'abaturage, nta bitaro, nta mihanda, nta muriro, nta mazi. reka nkubwire nk'ahantu bita Rwindi, ubonye Virunga, parike nasiyonari ya Virunga, interahamwe zagezemo zitsinda ibiti, zangiza amatungo, zangiza inyamaswa zari zirimo. kugeza ubu ngubu inyamaswa ziri kugaruka ubu ngubu, aho twebwe nka M23 tumaze kuhafata. ntabwo ndi bubikubwire ngo byemere, weho ngwinuze ube muri ubwo buzima turimo niho uzabibona. Abanyegoma bakiye abaturage bacu barishima, bameze neza. ubu ngubu mufite Goma, ubu ngubu hari kuba iki? ubu ngubu ese muraza kujya mu biganiro by'amahoro? ndabizi neza ko bizi. Gisegeti yanze yuko atazigera avugana natwe, ahubwo azavugana na Kigali. ni nk'igihe ushobora kuba urwaye umutwe ariko ukavura amaguru cyangwa ukavura ibirenge. ni nk'uko naba ndi kuvugana nawe nkavugana n'umuntu ubwo ntari mu kubona. aho ntaho byahurira. igikenewe ni ukuganira nk'abanyagihugu, tukihuza nk'abaturage ba Kongo, tugahita tubona ikibazo urabizi neza ko nta muntu n'umwe uzi dufungira inzira. East Africa yaje iwacu, turekura igihugu cyose twari twafashe, dusigara habereye aho, ndetse na guverinoma yagize ishaka kuza gufata ahantu twari twavuye. kugeza ubu ngubu baranze East Africa kuko banze kurwana natwe, ahubwo bihitamo SADC ngo izi turwanye. aho niho turi kuri ubu ngubu. murimo mwitegura se gusubira inyuma? ati nta mpamvu na nyimwe dushobora gusubira inyuma, kuko iki ni igihugu cyacu n'ubutaka bwacu. dusubire inyuma tuve muri Goma? ati se kubera iki abacancuro basubiyeyo? ahubwo MONUSCO rigomba gusubira iwabo, kuko twebwe turi iwacu. MONUSCO ngewe ndemeza 100% ko ari umutwe w'inyeshyamba witwaje intwaro. kubera iki? aho MONUSCO ho yegereye muri Nord Kivu mu 1999 niho icyo gihe hari ariho imitwe yitwaje intwaro ebyiri, ariko ubu ngubu dufite abarenga 100 bari kwica inka zacu, bari gufata ku ngufu abagore, bashiki bacu n'abagore bacu. ase ubu ngubu wabona ibiri kubera muri Ituri, wareba ibiri kubera Murenge, wareba ibiri kubera iwacu muri Nord Kivu, uzahita umenya ko MONUSCO nta kintu yari iri hariya gusa ngo itware ubukungu bwa Kongo, nta kintu na kimwe bigeze bakora. nawe urabizi iki ni igihugu cyacu, nubwo haba harimo imari cyangwa itarimo, ariko ni igihugu cyacu. none se tuzareka gusaba uburenganzira bwacu ngo nuko harimo ubukungu? nyine niyo harimo ubukungu, ubutare bwacu. nta gihe ugomba kuva muri Kongo ni MONUSCO n'undi uwo ari we wese utari umukongomani.
or M23 is fighting for ariko MONUSCO yagere muri Kongo niho twagize ikibazo kiremereye cyane kurusha indi minsi yose twabayeho. It's our country, we cannot run away because Ni gute MONUSCO UN barwana bafatanyije ni n'abajenosidere bagafatanya n'abamercenaire cyangwa abacancuro? Ibyo bintu kuko bikwiriye UN. retreat from DRC is MONUSCO and whoever linked to MONUSCO. Because MONUSCO, urabona iki kintu bari bashizeho cyitwa etat de siège cyangwa se ubutegetsi budasanzwe kubera ko intambara ubutegetsi buyobowe n'abasirikare gukemura ikibazo biciye mu gisirikare. and still call themselves UN. You know that since 2013 we are not in Congo, but there were ntabwo MONUSCO yigeze icyura interahamwe kandi zari ziri hafi yabo, ariko bene wacu baricwaga bagashimutwa bagafatwa ku ngufu ndetse n'insisiro za bene wacu zose zigatwikwa. MONUSCO yari ariko ntacyo yigeze ikora. Ariko muri make ntago turi busubire inyuma. 2013 twasubiye inyuma, ariko ese Goma yabonye amahoro? Ese impunzi zacu zaratashye? Abantu bashinzwe ikiremwamuntu bagomba kubona ibyo ngibyo. Ese uburenganzira bw'ikiremwamuntu buri kuri bamwe abandi ntibabubone? Ubu ngubu dufite abantu barenga 100,000 barenga bari hanze y'igihugu cyacu. Ni ryari leta ya Kongo yigeze itegura yuko twataha? Hari impunzi nyinshi, ibihumbi byinshi, kandi UNHCR irabizi cyangwa se HCR, kandi abona abakozi ba UN. Ariko arimo atekereza kuri MONUSCO iri hano. Ntabwo MONUSCO na rimwe igira ikintu ikora ku bantu bacu barangwa. Ariko iyo nta na kimwe badufashe, nta n'impamvu nimwe bafite kuguma mu gihugu cyacu. Bari bafite ingabo nyinshi bakagira n'ubushobozi bwinshi, ariko nta kintu bigeze bakora. Ariko turabizi neza yuko abo ba MONUSCO mutwoherereza ni abantu bakoropye iwabo. Iyo bageze hano nyine bagendera ku mabwiriza, nta kintu kimwe bashobora kudufasha. Nta nubwo twumva kugeza ubu impamvu abasirikare ba South Africa bari kuza muri ibi bibazo. But they're going to also lose employment. Those who are executive there, they're coming to twebwe turimo durwanira kugira ngo tubeho. Sinzi impamvu abasirikare ba South Africa bazana iki kibazo. South Africa ntabwo yakagombye kuba iri kuza muri ibi bintu, kuko South Africa ifatwa nk'igihugu cya mbere kigenderwaho muri Afurika. Bino bibazo ntabwo bireba. Ntabwo South Africa yagombye gufata nk'igihugu kiri kuza kwiba ubukungu bwacu. Twebwe turimo tugira ngo turwanire kubaho. Kadushimire abakunzi bacu bakomeje kudutega amatwi. Ni Kivu News 5/5, the channel of liberation. Murakoze cyane rero. Ciao ciao.